clear tu zong te chibai ule Hruaina eng weekly roundup hun kan no thleng le ta ko shan rong bol na sang chan chin ilo clear howang u Missionary Training College graduation service man ani April ni som panga thole nei khan Missionary Training College chuan Bachelor of Missiology zirzo mi som pathum the thla na hun voi som pathum na Golden Jubilee Hall Mission Veng thlang ko shana an mang program hi chanudar ni atanani Reverend Dr. Silal Ramchana Principal MTC in Inlom na len mil shati na huna manga Synod Moderator Reverend R. Silal Ngak Lianan College Magazine at Langzar Baka graduation day thutsa asoi Reverend V. Loy Shanle, Senior Executive Secretary in Zirchwak Tenena Certificate at Lana, Reverend Dr. Rosiam Lena Tolchong, Executive Secretary in Church Mission in Zirlai Tenena Loman Zishang Shanga Sema, Synod Choir de Jumnian Zaibok, Upavana Soma Siak Eng, Synod Secretary in Zirchwak de Chong Trai Sakna Hunamanga, Reverend Dr. Tlang Ping Tanga, ATC Principal in Melsom in Program Akarani, Zirlai Ticha Loman, Hetiang Hian Lan Anni. R. Dala Award for Biblical Studies, Merinal Rinpui, Roming Tangi Award for Theological Studies, Lalnun Tlonga Kolni, Tirko Tsingte Award for Mission and Historical Studies, Lalnun Tlonga Kolni, M. Suaka Award for Religious and Cultural Studies, Lalnun Tlonga Kolni, Reverend Dr. Lal Soma Award for Language Studies, Lalnun Tlonga Kolni, Upathanki Maralte Award for Field Work and Project, Lalnun Tlonga Kolni, Lalbiak Tsungi Award for Academic Excellence, Lalnun Tlonga Kolni, Tirko Thangzon Award for Christian Ministry, Francis Lalming Thanga, Robong Award for Best Outgoing Student, Lalnun Tlonga Kolni. Missionary Training College he kumsanga zakosum sari Pariat Khan Missionary Training Department in Aizol Theological College Abul Chanania kumsanga zakosum kwaparuka chang Khan Aizol Theological College Durtlanga Son Chau ani nu in Synod Multipurpose Training Center nen akal koplea chomi nuwa chuan Synod Multipurpose Training Center atangin lakshan ni in Missionary Training Center ti alonita a kumsang ni pasari Synod chuan college hlan kaya remti a Synod thure langin June nili kumsang ni som Khan Missionary Training College chu alopiang ta a Senate of Sirampur College noya chuan B Miss Zirnas Masaber ani MTC a hian B Miss Zirna Baka Missionary Training chang nei pui chin ani bok Kaushan ni poimo Good Friday le Easter Sunday March ni som pariat kha Good Friday ani a March ni som pasari atangin Good Friday program man chanani a Monday Thursday zana khan Synod pui pa te sacrament in hetiang hian an kalchhuak Reverend R.C. Ngak Lena Moderator Am Veng Koshana Reverend Bizo Mange Synod Secretary Junior Maubok Koshana Reverend Dr. Kela Lom Zola Finance Officer Ramthar North Koshana Reverend Vanal Zuata Finance Officer Zolmun North Koshana Reverend V.L. Shanle Senior Executive Secretary Bethlehem Koshana Reverend Dr. Rosian Menato Chong Executive Secretary Sipir Veng Lai Koshana Voin April ni som ni pathian ni hi Easter Sunday ni a Good Friday the Easter Sunday program a thupui nang tlang zir ho ni a Voin Easter Sunday choma chonu le zana heti hen thupui zir ho ni ang choma in khoma Krista an ken bia kha a thole ta chonu in khoma tho le na tu na le na kina ti le zanin khoma tho le na thushe tu te kan ni ti ani Good Friday le Easter Sunday hi Christmas anga ningai manani lova achan chu lali swathi hun lai hi juda te kalhen kut man lai vel nisan som pali vel ani a chu March la chunulam March ni som ni nu April ni som ni panga malam si thlabia lai ni a chu wangin tun thleng hen Good Friday hun hi March ni som ni le April ni som ni panga inkara thlabia lai zirdob ni piangin man ani ta zerani Easter Sunday atanga chuta ni som nga na so Pentecost ni ani a thlabia lai chuta hun le ni ruat thin ani awangin heng ni poimo te hi a hun le ni adang lam chet thin ani KTP April ni som ni nga ni khan se chi Pastor Bial Leadership Training man puin committee member te upati sil rimsiam le tlangwal rin sang war te ankal MSSU April ni som pani in rin ni Khan Sunday School zirti the training nei puin trainer the tiang helan chuak Polen veng tharbia la upa bilal mun liana le upa es kap zathanga ramhlun ko shana upa lal than chunga upa Zion parlo male upa denil remoya Maubo ko shana upa ke wanal nga ka upa sil biak sang le twalupa bimal son thluanga phunchong ko shana upa ke zorem sang le upa ar wanal shruaya Presbyterian English School
April na som pali chang ni som paruk chung khan siaha PES na thial PES le bungtlang bazar PES te tlo in pupisi vanal Hruaina supervisor of schools sakal Synod Service Board April na som paruk ni lai ni khan committee room 1 Synod office a Synod Service Board in Synod noi thok tu alak tharmi som panga te polin orientation about sai orientation a hen thopui che sang communication skills Synod noi thok tu te ti tu le mo phurna Synod service rules Synod sung vondan ti te le rongbol na ta na thiu chu le pui mo sang te mithiam ten anzir ti rani campus ministry April na som pali chang ni som paruk chung khan leng te higher secondary school gospel week le in fui tharna hun manpuin Reverend HL Thiang lima director tlangwal rin sana counselor le resource person te o pakela leng zam le pu joel al biaki maten kala gospel week hi ni thung chung ne ni a Salvation Army leng te society biakina man ani worship April na som pangale ni som paruk chung khan rulam ko shan ne lungphau ko shan ate zai shoi training nei puin tlangwal HL thazwala music instructor le tlangwal ro rel ki ma trainer te ankal Mizoram Christian College April na som pakhazir tom ne kha Department of Management MCC chuan industrial visit nein hunan manga Lailand Consulting Private Limited chu ahmuna antlo he huna hian management zirlai te chuan Lailand Consulting Private Limited ta an na tho dan te an thil siam chwa dan le thil sang hunan zira he hi an zirlai tan thil poimo takani an hlokpui hle ani Synod Mission Board ron na sang longai thla ila Karbi Anglong Mission Field April na som pathum pathiani kan bel tu thar pangan om Jharkhand Mission Field April na som pathum pathiani kan bel tu thar pakhat om Kolkata Mission Field April na som pakhat zir top ni kan bel tu thar pasarin om ani som pathum pathiani kan bel tu thar patni anom bok Odisha Mission Field April na som pathum pathiani kan bel tu thar palian om Patna Mission Field April na som pathum pathiani kan bel tu thar patnian om Tuna chuan Synod moderator le executive secretary program longai thlak chun zomang Reverend R.C. ngak liana moderator April na somni patnia Central Caution Meche Committee thunga ni somni pathuma SLN PBBEC le partnership committee thunga ni somni panga PBS graduation day man puyenga ni somni paruka dor PBL centenary lomna aman puyenga ni somni passaria leng PBL jubilee lomna aman puyang Reverend V.L. Lawyer Shan le Senior Executive Secretary April na somni chama tlang dom veng thar ko shana le zana molung thu ko shana te huna manganga ni somni pakhata mel thum silai mol bek in lung phom na huna man puyenga ni somni pahnia Myanmar ko shan shwai tu tenen in kom ho na hunan mangang Reverend Dr. Kela Lom Zwala Executive Secretary April ni somnia English congregation a huna manganga ni somni pahnia Central Caution Meche Committee le Hospital Manual Entry Committee a thonga ni somni pathuma SLN PBBEC a thuang Reverend Dr. Rosiam Lena Tochong Executive Secretary April ni somnia District Jail a huna manganga zana New Capital Complex Caution a huna manganga ni somni pakhata PS program in book pui tlang dunga kalanga ni somni pahnia Myanmar Caution shwai tu tenen in kom ho na le Worship Cell Committee a thuanga ni somni pathuma MDTC Management Committee bol puya thuanga ni somni panga PBS graduation day man puyang April ni somni palini nga nia Synod officers meeting a moderator le executive secretary te an chuang narwak dil the kan han pon chun zamange Mizoram Presbyterian Caution Hruaina John Williams Hospital lungle thoktor pharmacist na adil theya Mizoram Presbyterian Caution mi rongbol tura pathian ko na sia ni somni pathum thlanga sang ni somni panga a kumsom thum panga lapum hlum lo le kumsom paretling to zukle muam le ri thei thila filim tan dil thei ani dil na form le tolchung Caution confidential report form hi Synod Service Board Office aizol le Synod Office lungle tangin lak the ni a Synod Service Board Office aizola thelu turani ang dilna form hi cheng som ni ania dilna form a hian chia tur poimo tarlan ani thiam na chu D farm mo B farm from any recognized university lo chu Synod noi pharmacist lo ani anga dilna lak thei chan hun hi ni som pasari April sang ni som ni panga ni nga ni train ani anga dil thei hun chung hi ni som panga May sang ni som ni panga ni nga ni tlai dar li thleng ani ang written test nei hun tur hi ni som pasari May in rin ni
Zomadar som pakhata nianga written test nei na mun tu ri JM Lloyd Hall Synod office top flora anianga interview hun hi ni som ni panga me zirtop ni zomadar som pakhata ani ang khati zong